Na silovanje zarobljenika. Moram da učiniti. Ako mi ne želimo, slušaj me, Neće, to ćemo sve biti tvoje. Samo za tebe, kad šta umešu, daš jedan da biti ti. A bit će leve, nema potrebe. Nema potrebe. Ja, tako pitam gdje ste vi. Gori, a? Mogli bi ovo igra malo pasivno. Završi. Ovo nema šans, samo zastavu. A dobija Stara i to je orate najveći stručan stvaranje pušaka. Zatvori taj poslov priču ljudima, kako je tebi zajeba puška. Malo slabo, ali čuje. 2000 lako mi je za ovo, ovdje ću ima dva čovjeka koja će zatvori zastavu. Aj priča na dolje. Aj pokrivate vi, da. Samo da zide ovaj jedan. Ili da se povučemo u šumicu ovdje. Ima još jedan suhozid. Ovdje gdje je česmina. Matko, idemo okolo. Priđi. Ne možemo ništa, ne vidi se. Pregusto je vamo. Neka držimo i mi tu. Lako ćemo se povući. Proti leži. Ha? Samo gledam leđa, ne brini. Neće nam mamo doći. Mislio sam se, putao sam, mislio sam da mi je opet došla dosta blizu. Ako se pomaknem, vidit ću me. Aha. Kad se smine ruža, ovo će biti jebeno. Ok, Matko. Leo, Matko, da krenemo malo naprijed. Kaj? 20. Ne fida. Aj malo na auto. Nek sama fida, aj. Pokriva jađe na bogom. Aj, kreni. Čuvan je ispred jedan, pazi, pokriva. Ne potrebe. Bilo gdje, kreni. Našli smo ovdje. Pa zna, pokrivate ja. Ima ispred jedan njihov tu, ispred zida. Ima i više. Tamo jedan pogođen. Ok. Zadran se probijano su naši gori. Probijano se gori. Javi poziciju, prijem. Matko. Možemo ovdje iza zida. Vamo je skroz otvoreno. Ja, teško ključ. Moraš ništa. Naravno, dva, samo i samo. Sam ti gore skroz travi, mi? A? Sviš, puže kraj nama. I travu kako se miče.
Imamo jednoga živoga našega ovdje. Aha, a oni su? I odole naši dolaze. Ovo je isto naš. Ovo sve tamo, viš gdje je oni mrtvi. Aha. Od tamo imaju 3 najmanje. A leđa? Dolaze s lijevoga boka isto. Evo je ovdje! Matko, kamo vamo? Je, ćemo ići naprijed. Ćemo čekati matka, gdje je matka? Tamo, nema što. Ne, ovdje naprijed. Pogođaj utraj, a? Nije naš. Ima jedan tu bum. Hop, odvojta, imaš ih u nogu. Pogođen! Da, letite isto, ajde. Ajde. Gleda napred, ne brni. Pukne u ruci. Čekam. Ajde. Dobro, kad prijemi rano ovdje. Tu imamo ključić, znaš. Prolaže, desko! Onda to sve unutra. Idemo na kat. Na kat. Tu je. Ovdje. Naše. Pogođen! Pogođen! Opa. Ravno dole u travi.
Stav. Vodi! Ina je Amerika. A što se možemo provući to samo? I oni gađaju s prozora. A? Na prozor, jel? Dobro je, tu se će biti gore. Skroz uz ruku. Vidiš ga. Ali ovdje je jedan način što nas gleda. Aha. Samo skroz uz ruku. Pogođen! Rijesu iz ga muke jednog, nije moga provjeriti. Pazi glavu. Berek, nismo žali izlazi da ispije. Ma na 100 metara se do. Nisam dođi. Leko si taj. Daj čoku, neka dovuču vam. Aj, Berek. Ne, mrtva sa, ne. Ođo. Kako ćemo mi okolo? Samo polako, Andrej. Hajde, buci ga nazad. Uđi unutra, u kuću s njim. Kad završi s njim, nek stoji, ajde sune. Bogata, ja nisam gotovo. A? Ali što ovi ne leže ovi?